Anyang laki din! Hello? Hello, Manong Rodel. Mabalin ka di asukunan nak dito'y trabaho kita? Ha? Awan ngamin pagluganak nga agawin. Ay katuan na. Umay kasukunan. Thank you, Manong Rodel. Uray arkila o kung ti tricycle mo. O sige, mabit lang tagpilos ha. Umaya kon. Mabit lang lakay. Asino timbawag kan ka? Ha? Ni Rose bakit? Awan ka nung amin ti pagluganan ng agawid. So may mawag. So kunag ka nung trabaho na. Anya? Naku na, nanghawan ka nung amin nilakay na amang sukon kinkwana. Anya? Sa nabalit anak ko na naman nga arkila na kanong ti tricycle ko. Kita ama, ang mga nuwagas na lada kita. Ah, tanyot kaya't mo sawan. Amok ti ugali ni Rose. Nagatgatal pa'y ngam ti pagigadan itinyog ti kinagatal na. Anya lakit din. Nagalasin. Bakit? Anya kasi dito nga ibagbagam. Ala, ingkan, tagawid ka matlang asigod. Kalpasan amay tulod mo ijabalay daday ja babae. Payakas tamat ng titurong ti sa si kapilang. Ay no, nana, amok nga minti ugali day ja aroskat. Ha? Nagatgatal pa'y ngam samrid nga igas ti kinagatal na. Anya? Ay, day tatipod no, nana. Nagaduma ti mabalin na nga awagan. Ngam no apay paylaang at ti asawak ti napanunot na nga awagan tapno mang sukon kenkwana. Ay, apaw, unay kan pilang. Awam mo siguro ti dakas na. Nukas jay nagpasukon ni Rose. Pagyamanam kit di taadan na pasadaan nila kay Mau. Oho, pagyamanan nga ibagbagayo mat nana. At dalat tamat paspasadaan nila kay ko nga uray saan nga awagan day ja Rose. Anya? Ay, maamok la talagang adda pa naggusto day jay Rose iti asawak. Ikal si bibiyag ko naktumat. Anya lakit din. Hagyaman ang kiti pa nang itulod mo kanya. Aging ganito'y balay Manong Rodel. Awan na nyaman na ading ko. No dagiti daduma nga na tricycle drivers. Masadot damang itulod dito'y ayan mi abanta. Nang runa no kastoy arumabiin. Sa bali dagi jay. Isuna dagiti awan na asida numaminsan ka dagiti pasahero. Ay puno dahi tamano. Mala, alaang mo dahi ti bayad ko. Dahita, uri saan mo nga ito ti barya. Ne, 200 pesos matay ta. Nagadun ngay. Ang lakiting. Payamon. Sa nabali, taaldang ti sweldo ita. Igatang mo dahi iti prutas ng isang pet mo, iti putot mo. Ay, agyaman nga ruda, ating ko. Awan anyaman ako nakmanin. Tapno nagagit ka amang itultulod kanya. Aking ka dito'y balay no sikat ti pagluganak. Okay? Kanayon ka matan amarabyan lakay. Ah, Sa dino ti papapanamaya, taapay kanayon ka matan amala daw nga agawid. nahikan bakit? Sa dino ayaw ti paggawa ka sa bali. Napana ka nagpasada niyan. Anya? Intulod ko ngamin ni bakla, aging kaya balay da. Iso na rabyanak, di pa nagsublik ngay. Anya? Ni bakla? Intulod mo ijabalayda? Uwan, abay, ada ka di parikot iti dayta. Ay una yan. Nagado ang mabalin na pagpatuludan si kapay laang. Anya lakit din ay bakit? Siya nga rin tinaranaan na anak kapila. Di siya ako na, awan mo tidakas aka ipapanan na dayjay. Idi na minsan nga daw, ni Rose, tinapan mo sinukon iti pagtrab-trabahuan na. Sa ita, dayjay mat abakla ti intulod mo aging gayja balayda. Nagadum, laga. Sa pidagidya tataw kat nagatgatal pa'y ngam igad ti pangiladawak kadakwada. Kita ama, ang mga no iti day tulod-tulod kun sukon-sukon, kat isukit din ti pangrugyan, ti limad a relasyon nyo. Ikali kayo, biyag ko naktumat.
yan pilang. Amin mo na pasaheros nila kay mo kapag himunam. Ha? Nalabas mo na itapa naghimon. Kasanumat nga nana. Iso aka na yung tirason na no apay amarabrabyan nila kay ko. Iso nga'y pagarup ko nga da sakit din saan anasayat nga aramidon da. Anya? Uy no, mamwakla talaga. Sana ngagpangadwa ang mangipos itiruprupan ako nakmanan. Ay, na yan pilang. Ay, pangaasim, tasaan ka kumama nga agdardarasudos iti panggap mo nga aramedan. Tamangan no si kaki iti may sagmak. Oho, saan ko panggapan ti kastoy, no saan kumakas jay ti aramid na. Nang runa da iti aros. Nagado ti mabalin na nga awagan, ngam ni Rodel pay laeng. Anyat kayat nasawan. Aakitin niya ang asawa ko? Ha? Ay na, diyak ka amaw, no anyat ibagakan ka. Agawid ka kidain, taing ka aglutaw, iti sagpitan nila kay maw. Anya laki din. Nagalas at talaga ti ugali day di apilang, sipod pay. Ha? Tapay pa kay? Anya tinaramid na king ka? Agasang man, awan ti kamo amok nga adugayan ti sasawa na itiliklik-udak. Napan nagayim imbagbaga iti kaaruba, agargaryak kano nila kayo na. Anya? Ado tinangidanon kanyak iti kastaan napan na imbagbaga. Ay, ti awanan bain na babae. Ay na, kunamutla no iso akaagaw nila kayo na. Iti kaano man, awan panggap ko agargaryan ti asawa na. Yaks! Ay, una yun ay adaya pilang. Ay, saan nga aglablabos day jay babae? Iti saan anasaya at amapan na ibagbaga iti tattao. No di na kayat nga idarom ko. Awan pa managnag na, ngam kas jay kit din ti mapan na ibagbaga. Bakit? Iso anila kayo na ti awagak, no kas jay nga awan pagluganak. Takunak nga iso ka pa'y kumaamat gadan nila kayo na. Ngam sa bali matgam ti panang ipapan na, ti awanan bain a babae. Ay nakumare, saan lang si Kati pag-imimunan da di apilang? Ha? Anyat kahit mo asawan mare? Uray siya, kat napan namatla inis istorya agar-garye kano nila kay na, no kas diyang agpaituludak iya balay mi. Anya? Tauray si ka saan a babae kat pagimunan na? Nalabos mo ta na panagimon daytan? Anong babae? Babae ako no? Ay, nalabos sa talaga. Tadapay na yun na nga insecurities iti bagina. Saan nga mi na makaruurnos iti bagina? Naglos yan, tilangana. Anya? Iso nga amin lata na pasahero lakay na kat pagimunan na, pati bakit. Ay nako, kas lakabsatuan no manong ti pangibilbilakin manong Rodel. Ngam dayjay matngasawa na, nagdakas ti panagpampanunot na. Ay, wan nga rod mare. Agasam man, napan imbaga iti kaaruba, ama amuan na lakano nga pudno ti atap na, kat ikali na biyag. Ha? Asino ka no? Kat siyak angata, kanti asawa na. Wano saan? Sika, kanti asawa na. Ay ina, pakayangam. No bilang man takahit ko tagbalin akabit, wano number 2, saan akas kini Rodel pay laang ti pilyak, anya laki din. Anya? Kunamlan asino agwapo ta asawa na. Hindi naman nakakaagaw ang itsura. Pwe! Apay ang kasta tilang ang bakit. At ka di parikot. Kasi lang nagsangsangit ka mo eh. Agpunno ka man, Rodel. Ha? Anyat ipudnokin ka. Naturog ak itay napigsa ti tudo. Natagtagainap ko. Nga da talaga chicks mo. No sana na dya bakla. Ni Rose. Anya? Naglawag iti tagtagainap ko nga da chicks mo. May isa kadakwada. Pangaasim tagpudno ka. Ay napilang. Pauna yan. Anya lakid din ay day tanga ugalim. Talaga analabusin day ta panagimon mo ah. Mapanagkakla talaga apudno ti atap ko. Ikalik piyag ko naktumat. Yeah. Saan nga parang iti tagtagainap ko no saan apudno. Kanawan ti araramidam. Salpag kayo! Day, nagpipilitan
nagpipig sa tikimat ngam pumanag na kasi kapilang. Kaslawan bubongam No andaman ti rumbangag butang, dabaklak ni Rose. Anya, nagpipig sa tikimat ngam day takit din nalabas apan nagim-imod mo ti ipagpangrunam. Oho, di uray man kat agkimat ka nagbagyo iti napigsa. Sana may tantan ti panagimon ko. Awan ba indagi jadwa? Anya, nagruna day ja Rose. Adalang arudan asawa na, ngam awag pa'y lang awag iti asawak. Wagas na day jay, tapno gargaryan na ti asawak. Anya lakit din. Ay awam mon pilang. Dinadailan tinalabas a panagimon mau, day takakaiso na panunot mau. Salbag ka. Aha, ikak man ida iti leksyon. Anyat kayat mo asawan. I-post ko ti ropro pa danana. Maruwam da. Tapno man sardengan da ti asawak. Awanan bain? Salbag! Parbangon pa ilang, si kamot kayam kumare. Ay na, uwan kumare. Tapno mom, saan ako na nakaturog iti may sa Arabi Ha? Tapay. Nasapa kami ngamin anak katurog kinilakay ko idirabi Kunakon ket, iso asaan mo nakita ti impos ni Pilang iti Facebook? Ha? Anyat kahit masawan. Dito man Impos na ti rupa ta adwa. With caption pa Hala, nagitawanan ba'y nagatal? Nagatgatal pa yung samarit. Agasam man day tapa ng ibabay nakatata. Ay, ti okis ti sabana. Okis. Nagawan mo ta na ba na? Talagang na-impose na ti rupa ta? Ay, ukis tilakatan. Nakababay na talaga, mare. Kitaang kat nagatong tinagkongkoment Awanan, nadadaalan tinaganta namin pinsan. Gapula ang itinalabos apa nagim-imon na. Awan mo ti kinapudno na. Paiman ta idarum ko man day ta babae. Ha? Wan mare, idarum ko talaga. Mangdadaal mo tan iti dayaw nga awan mo't pamanagnak na. Kunang matlan ka aagaw ti asawa na. Naku namon, mare. Diyos mio, Marimar. Kampusan ko. Awanan ka mag-itibain anya. Bagim laang ti asawam. Awan panggap nga mang agaw kan kwa na. Maawatam! Anya, Nagturad ka mo tanan ang i-post iti rupa mo iti Facebook. Sakat nagalas ti caption mo. Nagatgatal ngam samrid nga. Tarupa ma! kwa. Hay napilang! Insecurities mo laang dayta. Iso akilaw ti panagpampanunot mo. Ay, No ti panagkunam kat baybayan mi laang akas talatan ti inaramid mo. Nagbidot ka. Itamat laang. Mapan kami agreklamo di barangay hall. Idarom ka man? ay kwa mare. Saan ko mamat Indelete ko matan ti post ko. Ay saan nakman na pagbalinan at nga si kapilang. Ura indilit mon. Nalpasan na naibabain kamin. Nalpasan na nadadaal tinagan me. Mabalin ka apa ikulong gapoy ti kasta nga inaramid mo. Anya? Yak amon anyat may bagak kitakin kapilang. Pangaasim lakay. Amo ka maawatan da kada bakla ken Rose. Pangaasim ta sika kumati makisarita kada kwada. Ay saan? Makaammo ka mang sulbar iti dayta parikot mo. Total, si kamot tagararamid. Ha? Gapulang dayta iti nalabas sa panagim-imon mo. Ammom, husto ni Rose iti naibaganakan ka. Dayta panagim-imon mo kat adda nayon nga insecurities iso kasta ka, bakit? Anya? Iso nga amin ang makita mga ilugan ko iti tricycle ko kat pagatapam a babae kuno anya la dita. Anya nga ita? Pakaidardaruman pa yun dayta nga aramid mo. Sulbaram, dayta nga problemam dita. Saan ka tulungan? Barang iso ti pagnakmam. Salbag ka babae. Ay, saan? Saan nakamalalay tawan serbina apan nakisarsaritan Pilang. Tapno ang mom. Pangaasim ko mamatan na. Saanan ang maulit inaramid ko kada kayo. Wow! Uran niya pa'y tilablabidam dita. Nalpasin na naibabayin kami kineros. Gapo iti panagpost mo iti rupa mi iti Facebook.
Agasa man ta amin mo ta na tao masabat mi. Kantyaw kas kadaan niya dita, ti bagada. Apagin inagawan mi kano nila kay mo. Ay, saludsudan ka man pilang. Apay, gwapo aya nila kay mo. Ha ha ha. Kaagaw-agaw aya kas kini Dolphy. Alaman? Ay, kwa. No da kami nga igurot. Ay, panuukam si asawam. Maawatam. Nagawa na ba ino? Saanan ang maulit? Promise. Ay! Ora niya pa sasawam. Na promise dyan. Saan mi nga ipasardang ti panangikasmikin ka? Ita, lakamam mo't ati maibabay na kasi tinaramid mo. Ngalaki iding. Marignam ita, tinalabas apong tutdakan ka pilang. Nana, agasam man, tauray nila kay mau saan nakakayat at tulungan. Anya lakit di nga benan. Parikot kong arod, nana. Kasano ngay no may kulungak, gapo iti inaramid ko apa nang ipost iti ruprupa da. Ay kaanya nga rod ngay, no isuday tati pa kay kulungam. Agamiris ka man, ngamnal pa sa ti amin. Day tati bunga tinalabas sa panagimimon mau. Ay, awan pa managnag mau ngam nagturad ka din anang ipost iti rupa ti akin rupa. Anya nga ita, paikulong da kalaka nga raud. Mala, saan ka mauma mangipakita kadakwada? Anagbabawyam ti inaramid mau. Bareng at napay nga batbatay nga asidakan ka pilang. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki Din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Naimbag nga orasyo amain papagayap. Isagot mi ka na kayo ti may samaling nga istorya, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Gamsakpay na papagayam, kablaawan tayo mampay tinaragsak a panagdengdengeg da dita Chulipa Furniture Shop, da pagayam Jujo, Andong, Ruben, kentay busda ani Jerry Chulipa, dita na'y ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Ket agyamang kamay, ti kanayon a panang tartarabayaw, iti drama tayaw, nga Anya Laki Din. Anya Laki Din! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook, no kastoy nga ado ti aglalike kan ag-comment iti post. Ganyan ti kasta lang manang. Nagalas. Nakaalalas. Anya nagalas. Anya kumati na alas iti itsura. Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sakit, nakashorts iti nakakitkiting. Kan sando. Makitkita lang arudan dito nagngisit na baruko mo nita. Di nakman kun kontraan si Kadan. Ikan nakman iti oras ko iti bagig. Bay anak tapno agrelax sakmat. Kat no nakarelax ka kanayon. Dito ag-silsil pong tararamidan. Ag-selfie, ag-post, ag-katawa. Kasla kayo nagbalay ti daytang aramidan nyo. Ay nadan, daytoy laang tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagitanak yaw. Sa balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Kanya na lang agpurma. Ano di na imbagbagay, dagiti ibagbado na. Ha? Ay, Ay, masiguraan ang kardamang kitkita keng kwa na. Asawa amang kit Tata Ignacio. anya. Ipaasawam kit din kanyak di kabsat na. Akas lada ko kwasit na. Sa nabali at akas lalaeng may. Ano saklangan tag may sa. Ti asawaag ni Gerlay. Asawa amang kit tata. Barang tuminaw no at asawa na. Talaga kas jayon ti ugali na radya kabsat mo. Kita amat Talon tanak na. Awan mo. Saan latta mo ta nagpanunaw?
Ay, naku na mo, Tata Ignacio. Mangibabay nga rin kabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo ay ha. Di ka mamati adagos ka dagiti makit-kita mi di social media. Sigurado ka ay akas tatipod no nga itsura na dayta babae? Sigurado Rita. Napudaw. Napintas. May bagay ken kuha na nagiti aritos na. Among puldo, advance itan ti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Ang mga no filter laang dayta. San man? Talaga nakayawan na kiti kinapintas dahil ti babae. Ag friend request man kit day. Adda kan kadaytan, adi kalapdan. Di na kadikontraan Rita. Ang mga no daytoyan ti kaparagpag kaw. Oho, apa inakasagana kaya ang mga asawa no bilang? Super ready Ado ti tarakan ko adingwan. Adanuang, baka, kalding. Adapay baboy kan manok kaw. Ni, katno tarakan ni Uncle Dagita. Anya, tarakan ko na Rita. Mas dawa kamin kan ka ta sa nasakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol san ti ulong puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amo ti tangtang abang. Ay na, mano nga oras yung manan ni Ponte akasa manang. Dahil talang nagsilsilfit inaramid siya. Mas nadakurkurang yung mga arakop iti Ponte kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano nagadun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, ado ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na, no sakti si kamanang, mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kita ayo mo dayta bagiyo Naksat iti darang ti inay, day takudil yaw, ngam napudaw kayo iti pitso. Adaw nagiti pimples yaw, ngam na iti ladawan yaw. Flawless, tarupa yaw. Ay na, mga ibabain. Look ko nyo lang nagiti friends yun ti Facebook. Kumontra ka man ako na akon, Dan. Bye-bye anak ka de. Ay namanang, no di yung papintas yung tiladawan nyo. Kasano numapo ka kayo? Mairupaan da kayo nga raw, dagiti mang birok ka da kayo. Sasawamat dita. Apay nga min ang mapukawak ngay. Ay, ang kayo kiti pa ka rin nagiti anak yung mana. Sana dito cellphone, ti dumugan nyo dita. Ni, apayin manong. Kasla kayo agsansanuong dita. Mabwisit ak nga ron iti dati abiyag. Ni, apayin manong. Jay inad friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yumat manong. Plano nga ron nga ramay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnamam mo iti personal? Katagam mo kamin to Buwisit ka iti kastoy. Inton ko, inlakok amin na tarakan ka. Anya? Idadda na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko pangkalon ka. Katita, no kaano nga ado ti saganak. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita ta di nakayat. No sakti kinayat na. Di saan laang nga di restaurant tinagkasaran may. O, anya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Bye-bye amon ni Manang Rita. Gaputa na ragsak iti sidong ti asawa na. Kitaik man ti babae nga ibagbagam. Dati man nay, nagpintas. Napudaw, saan ka day? Daytoy? Unay kan manong? Hay! Unay ang tikabsat ko aya. Makapailag ka talaga. Ne, apayin Irma. Ay na, jak mapagsusurot nga ro dagiti bagbagana. Makaas-asawa nga taa. Anya lakit din aya. Pag ko naamag. Kasano,
Nasakit tunay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mo't no iti impakita na kanyak. Taplano na kanong nga arman. Iso siguro Jay chubby a babae, a puro filter, amin na post na. Wan, iso. Nainlab iti ladawan day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mo't dengdenggan na. Iso ako nak a magagaran siguro ang mga sawa. Anya lakit din aya. Ay na, nagaduman ng ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya? Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, makapaayat yung post na talaga, no kastoy. Ay namanang, maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mangibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga tanong makita da kay ti personal? Kas taunay nga ti pan nakaklata. Nung makita da anang isit ka gaya. Di nakman ininsultuan si Kadan? Kanodan ka chat ko? Mapimpintasan ka no kanyak. Ay na manang. Kasi mo tayo tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Yung kita mamanang. Tama nga no agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya? Ay na, Manong. May bulbul lang day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day tapan ng dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati Vice Presidente. Napapatagpay ngam ni Vice Presidente na ito kachat ko Anya? Kachat ko nga rin ni Girlie. Amangan no, aguflain tumanan itong madamdama. No kasta, adan komunikasyon nyo iti dayjay a babae? Uwan Irma, ay kat may na, nagpintas sa talaga. Ado, nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakan ka, Manong. Di ka unay. Ang mga no agsangit-sangit kan tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan man? Masiguradok anasingpot ni Girlie. Iti dahil di kinapintas na. Maramid na pa yung atati aglukaw. Ay, basta Manong. Di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Mau, Dan. Saan? Inunfollow. Mauma ka mang kita ka lagi tipos na. Anya, no kasta, di mo makit kita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababain ka lagi ti ipupos na. Anyan to ti ko na lagi ti makit kita. Saan may abinagaan? Anyan. Ay, no makita mo lang kung matipos na. Apay, anya ka di man ang tipos da. Kat no di ubot na mo ti pakpakita na. Saan na kinargan iti kapsyon nga, ahaset. Anya? Wain, isumod lagayan makas di tinagbanagan na. As lamang ngamin manggargari ti lalaki ka nagtipos na. Ay, Diyak amo na niya tiba ka. Anya laki dinaya. Ng timayat nga ipusyo langan nagitilakok anatang makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di amaw, asika ti sarasaritaan dagiti tao itan manang. Ay kat talaga akas ta ti sikat, Anya sikat, sikat amang ibabay na. Anya? Amom ka diti kunada. Saan ang nakaskas daw no apay akasta tinagbambanagam. Gapu iti inaramid mo mutla nga mismo. Anya? Ay na, pilyan nyo mamma dagiti pupos sumanang.
Kasalamatan ilakla ko yung data kararwayo ti data ngararamidan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Kaputa dumat dagiti ag-like ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din. Kita mo nagtipos ni Garley. Oh, ano ti nag-comment? Talaga na pintas tinobya kanya. No comment. Anya, Awisam nga rodan dito'y malay amanong. Tapno maam-am umimat. Dayta nobyam. ay kaya di oray pa'y agkasar kamin inton kanikadwa. Ay na, di ka man agdardarasudos manong. Agkasar nga ibagbagam, kat di mo pa'y naam-am mo jay tao. Basta, Irma, siyak ang bahala. Anya? Agpasentro ka no ni manong ko inton bigat. Papananangay ka no? Mapan na ka no sa batan Genobia na. Di agnagan ti Garle. Uwin manang. Alaw na, barang makaasawa mo tan ni Poldo. Kunak nga rod kan kwa na, asaan amang namnama. Gaputa di na pa'y nakitkita day dya a babae. Barang isudan at agkatuluyan. Tapno saan manin alumdaang, ti kabsat mo. Ano nyo dagita papasita pa manang? Kat isuot ko ah. Anya? Apay, dakas man anti panangkitam kadagiti suot ko. Ay naman ang kababain day tan aramidan nyo. Ganun kaslapang ubing dita kawas yaw. Daytoy ti uso itan, Dan. Di mo lang amin amukot. Ay na, amok ti uso itan manang. Ngamno di yung bagay, pang-asyo mo tin ata di yun isusuot. Kasala kayo mauawanan iti tela. Anya? Ag isusuot kayo iti kakasta. Ganun kaslapato kayo magmag na. Ag kinni-kinni na taubot yaw. Sayon to ibaga nga asit. Ay na, agbain kayo mo ta. Jalaki di na yamanang. Unay matanti kasta, Dan. Uray ka ano, talaga adadaal ka iti aldaw ko. Ay na, pudno di bagbak manang. Isa pa nga asyo mo't tatagiti anak yu latanti into na rin yaw. Saan kat nga anyala dita? Irma, kita man ti pormak no mayat matlang. Mabalin, Manong. Ay, kasla saan ka matakumbinsido? Mayatan, Manong. Gaputa mayat, dagiti suot mo. Dagito lang suot ka. Anya lakit din ni Manong aya. Wanan, nataer ka, di ta suot mo. Ay, sigurado. Maayatan mo't kanyak ni Garley. No kasta, talagang agsabat kayo, Manong? Uy, katurayon. Yawid konton, tagbalin nga ipag mo. Dan, sarino ka na ti papanan ni manang mo agarlay. Ay na, tsaka mo Anya, kat no kasta unay ti make up na. Ay na, maasara kiti dadya lang na. Mapan na ka nung arod sabta, hindi tiksmit na. Ti kasurun gaw, di na mo't imbagbaga dya suot na. Mangipabain. Apay nga ta, akas dyan ni manang mau. Despirada nga ta, iti panang-panaw kenkwana, dagiti nakarelasyon na. Ay na, tsaka mo. Kunak ngamin nga asawaam. Barang sikat imang pabalbaliw yung kwa na. Anya, apay kasta kalakaya. Nalaka. Basta agtipong kay latan Oho, pilitam nga raw, no jak kayat. Anya lakit din aya. Ni, apa yan nakasta ti jarte na ki eyeball, Manong? Buisit kit di na dya babae. Ni, apa yan, Manong?
Nagbasit mo't gayam a babae. Nakangis-ngisit. Napudpudawak pa yung adayaw. Anya? Piki mo't gayam ti kinapintas na. Kaslas saan nga iso dagiti aday tiladawan na no kitabi ti personang. Kun kayat ti ugali na. Presko la una yung agsasao. Imbaga akong daytaken ka manong. Madlaw mat ngamin ka dagiti ipopost na. Puro filter dagiti rupa na. Di na kami ngamin denggan kat. Jakon kayat ti agayat pa'y. Partyan tayo kiti amin na iti tarakin ka. Tay gatanga kiti 2x2. Nagkapoy kan aya manong. Ado ti pakausaran dagita ataraken mo adingwan. Saan lang nga pangkalon? Ilako tayo kit din Tapno kakwarta ka. Anya lakit din aya. Nya nga'y manang. Ubaw matgayam ti panagayat day ja apoldo. Damo lang nagkita mi. Ibaga nakit din adinak gayam ay ayatan. Manglok-loko may. Ay na, sigurado, naupay day jay ti kastaunay. Anya? Ay na manang, be realistic ngamin Ipakitam di pudno nga itsuram. Tano talagang agayat ti may sa tao king ka. Ayatin na kalatang, oray niya tilangam. Nga oray nangisit ka. Ne, apay, masapul aya abaliksem dagita. Manang, naupay ken ka. Nga puta saan ka nagbalin anapudno ken kwa na. Dakkel ka malim deta. Ha? Ay na manang, adal ken kataytan. Di yung amin unay timang filter katagiti ladawan niyo. Kitain niyo man. Iso tira sound tinakasakitan niyo ita. Ay, anya lagi din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay. Anya laki din. Pare Alvin, sa dino tinagapwam? Iti ayan tigayam ko, pare Roland. Nag-out of town kay sa marin pare. Medyo pare. Ay, wan gayam. Amangan ko naknod dati amom amabali na pag-applyan pare. Hapay pare, nauma ka nga tamtambay. Wan nga rod pare, kasapulak ti kwarta. Agresign ti kasinsin ka unto no may alawas pare. Siga ano, kaya mo tagtrabaho iti pagtrabawak. Tapno kadwak nga gideliver. Usaran tatilugan mo pare? Wan pare, tapno nabibit mo tila nga trabaho. Kan tapno saan na masapul agumatang kay ti motor mo. Anya kay ti requirements pare? Interesado kaya? Anya lakit din pare. Wan ibagam laang dagiti requirements, tapno maisagana kon. Mabit lang, talag ti listaan ti requirements pare. Nasapa ka man, Alvin, lakay. Wan bakit? Isagaanak dagiti requirements ko. Requirements para itaan niya. Anya ka lakit din, aya bakit? Siyempre, adda aplaya ka trabaho Pag-applyam ngay. Iti pagtrabahuan ni pare Roland bakit? Anya. Ne, napaya kasta ti reaction mo? Sigurado ka kaday, akaba alam nga aramidan ti trabaho da ijay? Kaba alam tag-deliver? Awan pa'y matmotor mo. At damat ni pare Roland akadwak bakit? Aramaten mitilugan na. Kat mayat nga rod ano kasta? At damang bantay ken ka. Tamang ano anyamanan ti aramidem akalukwan ijay. Jak manen makita ni Alvin dito'y balay. Sa dino manan tinagturungan day jay at tao anak kaw. Nasa paari mo nanang. Adda ka no ilakad na requirements. Requirements para itay? Adda applyan na at trabaho nanang. Itaman pa'y.
Anya at trabaho, ti applyan na. Mangi-deliver ka no iti parcel, nanang. Anya, ada motor nga aramaten na ya. Awan, nanang. Ti kanulugan ni Roland akalugaran tayo ti aramaten da. Abagan mo't no saan manan seryoso iti day taplano na. Para makita nanang. Tangay kumpleto mo ti requirements mo. Mabalin mo ti bang rugita. Sir, inton lunes pa ilang mo ta pumanaw ti sukatak nga empleyado yo. Wen, ngam na saya at numang rugi ka itamat lang. Tapno maadal mo dagiti rumbang aramidan. Ay, sir, ada ka di sweldok? Una, mabayadan ka iti training mo. Agyamanak, sir. Mala, urayem ni Roland. Umay ito ag-pick up na jay iti parcel nga i-deliver yo. Agtugaw ka pa ilaan dita. Uwan, sir. Agyamanak manen. Sikat ti makaam mo nga agayab ka dagiti customer. Tasyak tagmaneho, pare Alvin. Uwan, pare. Sikamot lang ti mangigam iti listahan ha. Tapno nalaklak ka. Adumat gayam ti i-deliver ta, pare. Kasta talaga pare. Asay-sayat ki diyan o ado ti may deliver ta. Sapay nagtatagsan, kan nagdadakkel ti daduma. Kasta talaga pare. Maanusan ta. Ta isumot piman ti trabaho ngay naplayan tayo. Naimbag man, tadi ka mabanbannog, pare. Nairuwama kon pare. Mairuwam kan tumlaang. Anya lakit din na ya. Agdadamo akpay lang amin iti kasoy trabaho, pare. Kasla narigat ita at di ka pa'y nairuwam pare. Ala, sumrakan. Tarugyan tan ti mangi deliver. Iti kasta, makaduta ita pare. Kumusta nga iti trabaho, Alvin Lakay? Makapabannog nga rod, bakit? Apay, ado ti in-deliver yu ay. Uwan, di akon mabilang numano. Ano sama, tinapatag kat adda pagtrabahwam. Diyak mat ekspektare na kasjay gayam ti maaramid. First time pa'y matkit di Saan laang anairwam ti bagim? Iso anak ko nam anarigat ti trabahom ita. Sa maysa, maikawat ti bagim. Tanabayag mat asang ka nagtrabaho. Ala, mangidasar ka man nga rod iti kanak. Mabisbisin akon, bakit? Sa anak pa'y anak kaluto iti pangrabyan tayo. Ngam no mabisin ka, mabalin nga umuna ka. At damot tinabati nga adobo. Nagningi na dagiti parcel nga i-deliver mi ita. Anya nga tatilinaon dagitoy. Mga no at dati cellphone ditoy. Wano, alahas. Pare, itaman no, dapat yung umanayan ti parcel di ba? Ay, sigamat gayam, pare Roland. Anya kalakit din pare. Kasla naklat ka pa nakakita kanyak. Okay ka lang ka di pare, ha? Okay ak lang pare. Ay, anya nga minan ti pagbagam. At dapat ti mainayon na parcel nga i-deliver ta. Rumor ka pa man dita. Takitayag no at da umanayan na. Ado ka di dayta pare. Sakto lang pare. Mabalin pa dito yung abanda pare, oh. Oh, ala, mudoyin pare. Tasyakon, timang ikamada. Anya launay ti pampanunutom, Roland, anak ko. Nanang, pampanunutok lang tinakita kita. Anyat nakita maya apakaburburiboran ti panunot mo. Nanang, nakitak no kasano aming mingmingan ni pare Alvin dagiti parcel nga deliver may. Panagkunak. At dadakas a panggap na dayjay. Anya kumangay no bilang laeng. Nanang, kasla pag-interesan ng araw. Madanaganak, tamangan mo takawon na kit di. Bantayam ngamin lugan mo matius usarin nyo amang idil-deliver. Wanang, saan mo't nga inuras nga iso ti ayan ti atensyon ko nanang. Adda ka din ti mapukpukaw a parcel. Awan pa'y magkidi Awan pa'y magayam. Ang mga no agub overting kalaeng anak ko.
Pagpampanunutan pa'y tidakas tigayem mo. Ne. Apay, anaabutan da ito, Parcel. Awan mo ti abot na da ito itaya. Ah, sigurado ni pare Alvin tinangaramid iti kastoy. Nay, pare Roland. Kasarsarita mo tibagin. Apay ka day? Pare, ada ka magayam dita. Nakasiyar ka din. Buen, alpasan. O anya, rogyan ta ka din tag-deliver? Aguli mo kakpay lang ita. Gumpaliiwag lang tati kong parek. Sapay lang ko ma. Takam mali ti atap ko. Pare, napauli mo kamay. Sige pare. Rogyan tan tagi-deliver. Oh, ato iti listahan. Si kamanan ti mangigam. Ado man na. Kasta talaga pare. Di ka nagreklamo. Mangmangan pailaan ni pare Roland. Gundaway ko dahito yan. Itay pailaan nga kayat ko amaamuan. Nga niya tilinaon dahito yung parcel. Ang mga nod dati karagka na pagsayatan. Para Alvin. Anya tar aramidam. Pare. Apay aluklok katam ti parcel, pare. Ikaw pare. Kastoy ngamin pare. Apay. Ada ti plano magtakaw, pare. Isa na kasta pare. Apay nga rin naabutan ta parcel ngayon nagkamam. Kuha pare, bidot ti pampanunutam. Pare, hindi pa'y napalabas alawa sa makadlawak yung ka. Adda dagiti in-deliver tang adda abot na. Diyak lang imbagbagakin ka. Tadyak mo't nakita nga inaramid mo. Ngum ita, nakita amis mo dagiti matak, pare. Dakas ti kastangar aramidam. Kasanon no dagreklamo. May raman kami pare. Pudno ka ditiin danon da kanyak, Alvin. Pangasiyo. Ikanda kumapay iti may sa agundaway, sir. Saan na nasaya ti kasta nga inarabit mo? Kumpanya ti mairaman no kastalaang. Sir, Pasensya kan. Nga masapol nga ikatan ka iti trabahom. awan mo titinakaw ko, sir. Wen, nga masino tinang ibaga. Nga igagaram nga abutan dagiti a parcel, ha? Maasyan kayo kumakanyak, sir. Kasi mo dagiti seller. Iraman mo pa yan dagiti katrabahuam iti kasta nga arabid mo. Sir, pangasiyo. Ikanak kumapay ti may sa agundaway. Ay, pasensya kan. Ngam saanan. Saan mi akasapulan ti empleyado akaskan ka? Sir. Hala, agtugaw ka dita. Taurayim ti sweldom. Uray di kan agtrabaho. Nagsapa ka mo't anagawid anak ko. Awan ti deliver yu ita. Awan na nang. Awanan ti trabaho. Anya? Inikat nak ti bus minanang. Apay, iti anya ang makagapo anaikat ka. Mano alawas mo lang nga nagtrabaho Di bale. Diyak matlaan kayo ti kasya trabaho. Anya nga ron ita, agtambay ka manan. Ay kat kapilitan ananang. Ay anya kalakit di meten anak ko. Kanayon laengan akasta. Okay lang nanang. Awan ti sakit tinagam ko. Kay kayat ko kit di ama ikatak. Anya? Naikat ka kanumot iti trabaho kuna ni nanang si ka Alvin. Okay lang day tabakay. Na, takas lang naragsak ka pa'y lang dita. Awan lang arudon trabaho. Okay lang kanya ka na ikatak bakit? Diyak matlaan kaya ti trabaho jay. Angam apay nga inikat da ka. Ay kadya ka mo itibus da. Kasano adi mo ammo?
Imposible mat no ikatin nakatibos mo nga awan makagapo. Kati sumay. Diya kon sinaludsod Tinapatag, kat inted dati sweldo. Adala madamag ko akalukwan. Nay, apay aya a big deal kada kayo dagita abanag. Siyak tinaikat, ngamda kayo kit diti agparikaw. Nyalakit din aya. Sa bali mo tanti kadwam nga agdil-deliver, Roland anak ko. Baro nga empleyado dahil dyan, nanang. Aniya, ka ti kumparin ngay. Awanin, nanang. Inikat ni Busme. Apay ana ikat, di na kaya ti trabaho na. Kasano nga, men? Nayunan, ti kalukwan, ti trabaho na, nanang. Aniya, Malagip yung kadita imbaga kada kayo, day. Kasla pag-interesan na, dagiti parcel nga, deliver me. Inabutan na ba yung diti, nagduma? ay, nagloko na tao. O nanang, iso ang nagpulong akpiman na dago si Tibos me. Tamabuteng akmat ama iraman. Si kamad ti pagsaludsudak, Mari Anay. Anyat kayat mo amaamuan maray. Naikat ngamin ni Alvin nga anak ko iti trabaho na, Maray. Amagan ko na, no adda nadakamat ni Roland, ken ka, Maray. Dayta ka di maray. Ibagam ko mano anya, Maray. Di na ngamin kayat nga ibaga kada kamay, no apay ang naikat. Sigun iti anak ko, kat pagin interesan na ka no, dagiti parcel nga idil-deliver na. Abutan na pa'y ka na. Anya? Dayta mo tindanon da kanyak, maray. Isumot lagayam adi na ibaga, no apay ang naikat. Adaman ng gayam inaramid na akalukwan. Anya lakit din day dya tao. Pasig mo't na pa kay babay nanti kastagar aramidin na. Anya timbaga ni Nana Ani kada kayo, nanang. Talaga nga awan na sayat nga aramidin day dya tao anak ko. Apay ka di, nanang. Inikat ti boss da, tapi naginteresan na ti parcel nga idil-deliver da. Ada ka no pa inabutan da. Anya. Isu adi na may baga kada tao no anya ti makagapo no apay ang naikat iti trabaho na. Kastamat gayam ti aramiden na. Iraman na paikit di ti kumpari na iti dakas nga aramid na. Anya lakit di matan na dya tao. Ay, mangibabain at talaga ni Alvin, nanang. Kasta ti biyag akayat mo, ti agil ilad laang dita. Awan mo't ngamin ti pagtrabahoak. Awan ata sa bali mo ti agdad ita panunot mo. Ni bakit mo't? No apay ngamin na pag-interesam dagiti parcel nga idil-deliver yo. Sino mo tinakadamagam iti dayta? Ni Nana Ane, iso tinangidanon kan nanang. Anya? Nakababain man ti kastang aramidem sika. No trabaho laang ngamin. Di mo na yunan iti kalukwan. Kita ti mapaspasama kita. Anya nga ro ti maramida kat na ilaw anak mo tayo. Pang-asim man ngamin, kontrol man mataimam. Huston ti takaw, tani nakababainan, Alvin. Si kagayam te pagsasaritaan dagiti marites dito lugar tayo. Kasano ana amuan dati maipapan iti dayta abanag? Ay diya mo ngam awan ti daduma ang mapabasol mo, tapod numit ngamin ngay naramid mo. Day tatiganabo. Luk-luk at amtumot ti parcel asaan mo't aparakan ka. Anya laki din. Anya laki, day. No trabaho lang. Di mo na yunan iti kalukwan. Tapno awan daw ti pagparikutan. Ken pakaibabay na. Anya laki, day. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Ito'y drama tayo. Anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din.
Nay, kunakman no da kayo ti mga ramid itibot ti barangay tayaw, Elmer Lakay. Da kami ba't gagpaiso, bakit? Apay nga raud nga aging gaita. Kat awan pa'y ti makitak abot ti barangay tayo iti munisipyo. Barangay tayo laeng ti awan pa'y but na. Ado nga raw, di pa ka kumikumak bakit? Jakon masango day taabot. Anya laki din. Nakababain mo't ano ti barangay nga idadaulwam ti awan but na inton piyesta. Di ka di madanagan bakit? Kasaritak tao nagiti iskay. Ta isuda pa'y lang ti mga ramay. Na, dagiti iskay pa'y laeng mo't ti ibaon mau. Una, tano mga baktibos nga ramidan da, di uray kukwada ti premyaw. Ay kat ibagam nga rod adagos kadakwada tapno adda marugyan da. Mano nga aldaw laengaon kat mangrugin ti piyesta, Lakay. Pinayabandak ka nung kapitan. Wine, tada ti paramid kaw ka na kayaw, iskay. Anya day ta, kapitan. Da kayo pa'y man ti mga ramid iti bus ti barangay tayaw. Kunaklaki din na narugyan yon, kapitan. Ay, saan mi amasangaw? Amumbag, adaw ti pakakumikuman me. Iso ano mabalain kada kayo kuman. Ay, di kay matanagan. No mga baktibus yaw, ay di kukwayo ti premyaw. O sige, kap. Kasaritak to dagiti padak nga iski official. No anya ti makunada. I-message mo ida, tarugyan yaw, tagaramid itamat lang. Manulang aldawon kitay, mangrugin ti piyesta. Uwan, kap. Ariglado. Ay, iparpartak yaw, tanay. Nakababain, no tilaang barangay tayo, ti awan bus na. No kasta, ipasa ni Kapitan ti trabaho da, kada tayo iske. Uwan. Apay ngay, Uwan ata busy da ka no. dagiti kagawad na ngay. Agpapada da ka no busy. Isa ada tayo ti mga ramin. Adda premyo ti mga habak, saan ka de? Uwan. Kiti ko na ni kapitan. No mga abak ti bot tayo. Kukuha tayo ti kwarta. Mayat ang rod no kasta. Adda gunggo na tayo. Uwan nga rod. Iso na lang ta. Manulang nga aldawin. Kit mangrugin ti fiesta. Masapol arugyan tayo adagos. Mabalinday da iske. Aramiden tayo ti kabalan tayo, tapno malpas adagos. Pasensya kayo nanang. Saan pa ang matuloy ti outing nga plano tayo? Apay nga ibe ni anak ko. At dati aramidan mi nanang. Anya manaon. Da kami ti mga ramid iti bot ti barangay tayo. Anya, kunak man no trabaho da kapitan dayta. Una na. Isoda ti naka-assign. Ngam busy-busy da ka no. Isoda kami timbaon da. Sulit mo kidi Tanong mga abak ti bot. Kukwami ka no ti premyo. Naladaw mo't una yun dayta. Iso arugyan mi adagos inton madamdama. Ta isopay ti malpas nanang. Ay, kunaklakit di ano makapag-outing tayo matan. Di kay madanagan nanang. Tanong malpas ter aramiden may. Ituloy tayo ti plano tayo. Mala, wana na nako. Anya ngay nga ron ti maramida kat responsibilidad yung matlaang dayta. Kinasarita da kayo ka din nila kay ko, Benay. Uwin kapitana. Narugyan yung arudan ti bawt. Uwin madam. Nalpasin na dyan inton bigat. Nagpartak kayo mutan. Kapilitan na. Tapno may sambot, bam. Ti ko na nila kay ko kat kukwayo ka no ti premyaw no mga baktibot nga ramidan yaw. Iso ka day timbaga na kan ka. Uwin kapitana. Barang mga baka. Lalaingan nyo lata. Nila kay tumang amin. Di dagayang maramid ti responsibilidad da. Ngam naladaw mga imbaga na katakayaw. Dayta nga rod, madam. Ning sapsapan ako ma. Diyadda ko matimayat a disenyo ti bot tayo. Ang aramidin nyo lata ti kabailan yaw. Anyat amuyong ay. Amangan no ti aramidin yun to ti kapintasan. Kumusta nga itibot tayo, Benay? Narugyanan, kapitan.
Kano amalpas? Itamot lang daw, kapitan. Ay kinasaya at nga rod ano kasta. Ay nakababain kini mayor no datayo lang ti awan but na. Di ka madanagan, kapitan. Masigurado ka may sambot. Ay da kayo nga rod ti makaamo dita. Mala, agpakada akaw, tadapay napatag alakad ka. Ay, uwin, kapitan. Agan-anad kayo. Nakaumay kayo mo, ma'am. Kaya't ko la makita tibot ngar aramidan niyaw. Nalpas mo't gaya man. Uwin, madam. Kalkalpas milaang. Mayat mo't ni disenyo na. Ha? Mayat ka day, ma'am. Wen, saan amadlaw aras? Agyaman na klaonay tama presaryo, madam. Asino nga'y ti kadwam anagaramay. Nagitipadak nga iski, madam. Congrats ka da kayo. Mayat. Uray raskat mayat lat tatibot nga naramid yaw para iti barangay tayaw. Dimagasak ijay munisipyo itay lakay. Nalpas mo't gaya man tibot tayaw. Aya, Wun, mapan mo kitaan Good job mo kadagiti SK officials. ay rumbang lang nga ramidan dati ka ba Irlanda? Rumbang nalaang mo't ang agyaman ka kadakwada, ta isuda mo tinagaramid iti responsibilidad yaw kadagiti kagawad mo. Responsibilidad damit lang dayta. Wun angam da kayo nga road tinaka-assign. Na imbag kumaa no timulong kayo kadakwada angam saan mo. Uray merienda laeng kuma no isot intulong yaw. Ay nalpasan bakit? Inton sumarunong amen, tutukam dagiti responsibilidad mo, tapno saan aras amen. Ay italaan dayta, tabisi da tao, bakit? Madanagan na klaunay, Bene. Anya mo ti pagdanagam ngay. Panagkunam ka di kat mga baktibot tayo. Siguro. Nakit kita dagiti buti daddo mga barangay kat nagmamayat sika. Mayat matibot ngay naramid tayo Ma-pressure to pa ni madam. Pudno? Uy, may itay. Naimbag man ta ma-pressure na oray simple lang. Simple lang, ngam adadating na. Inton bigatan ti judging, kan announcement of winners. Ano san tayo mo orayan? Barang mga bak. Di adanton ti gungguna tayo. Mariela. Adabot kayam consolation prize ti bout ngay naramid yo ba ni anak ko? Adamot kid niya nanang. Sayang lang, tasang nga iso ti first place. Okay laang dayta. Tinapatag kat ada kasukat ti bannog yaw, anagaramid. Ada nga minan ti kuna ni kapitan. Kukwayo ti premiyaw saan ka day? Uwan nanang. Iso timbaga ni kapitan. Sakbay arinugyan mi tinagaramid. Di adan to ti Gismel a pagbibingayan yaw. Ay, uwan nanang. Iso pa akasukat ti bannog ken sakripisyo mi mata. Ay wana, narigat nga ta ti rush. Ay, podno launay nanang. Naimbag ko na ayaw, nailipas mi mulaan. Kat, kano ngay amaalayo ti premyo yaw. Itadda itamot laang. Saan nanang? Mauray, tadapay proseso na dayay. Iso nga urayan may. Damagkaw kat agda ti maala ti barangay a consolation prize para itibot nga inaramid dagiti iskay lakay. Damait, 10K. O di addaten kay a pagbibingayan dagiti nangaramid. Ay kamayat Isupay mo't dayta akasukat ti bannog ken sakripisyo da. Uwan ala, itimplaan nagmankid di iti kape bakit. Mangirwar ka ba't lang iti tinapay tag merienda akman. Kunak nunangan kayo ijay. Nangan kami nga mabisinak manain. Mabit lang nga raw ta itimplaan kay iti kape. Anya ti masapul mo, Ben, Kasapulan mo ti Weaver, kapitan. Para itay.
Para iti premyo ti vote tayo. Ti kunada iti munisipyo, ket di mi maala dayjay no awan ti permanyo. Na inagan gamin kada kayo dayjay, kapitan. Ay, pagpanunutak pa'y. Pagpanunutan? Apay ngay, kapitan? Nagbaliw ti ka panunutak. At dati napatag ang nakaiplan 1 na dadya kwarta. Ti kunayo iti damo ket no adda ti premyo. Kukwa dagiti nagsakripisyo anang arami diti bot. Nagbaliw nga raw ti ka panunutak. Kapitan. Awan mo't gayam. Napanak iti barangay hall itay. Ket awan tinted da kapitan nakasuratan adda tayo ti mangalay ti premyo. Madipay ki ti kita da sekretary kan treasurer kanyak itay. Hindi mo namnamaan day ta premyo, Bini. Taapay mo. Nakita ka na pan ni Kapitan iji munisipyo ti agsama. Ha? Sigurado ak ati consolation prize tayo ti ginagara na day jay. Apay ngay. Naglawag mat. Kupitan naman ang day ta premyo. Siguradong agdiritso manan iti bulsada. Ay, saan mo't akasta ti saritaan ah? Anya nga ro ti aramidon tayo. No kwarta ti saritaan, bida talaga dagita. Dayta ibulsada ti amuda mag. Ay, makapadismaya launay dayta kapitan. Kapitan kupit maggayam. Para 10,000 nga premyo. Kupitan na pa eh. Nyalaki din. Kumusta ngay anak ko? Naalayo ti premyo ya. Awan ti maalamin nanang. Nay, apay ngay? Inala mo kami ni kapitanin nanang. Anya, kunak man no ti saritaan, kat no asino ti nagsakripisyo para iti dayjay about, kat iso ti mangala iti premyaw. Nagbaliw ka no ti kapanunutan ni kapitan nanang. Anya, Kasta mo dagi tatatao. Basta kwarta ti saritaan. Di dagpaabak. Adda ka no ti napatag na kaiplanuan ti kwarta. Jakpat yan nanang. Sigurado nga ibulsa naman na. ay dadaulan na ti dignidad na para laang iti 10,000. Jak amo. Nanyamot ti adda iti kapanunutan da ita kapitan nanang. Narigat ti agsasaaw. Si kamot kayam ti lumabas pinang. Adda ka di ibagayo, manang. Adda lakayat ko ang maamuan. Anya dayta, pudno ka day. Ani kapitan tinangala iti consolation prize ti bout nga inaramid dagiti iskay. Anya, ay ka mo ah. Ti amukat ko kwa dagiti iskay day jay akwarta. Inala ka no, matan ni kapitan. Ay, apay ngay. So matimbagan ni Benny kanyak. Ay saan amabalinti kasta ah. Una yun day tanga Elmer. No anya ti saritaan. Iso kumati matungpal. Nagbaliw nga raw ti kapanunutan na. Bala, bay amanang. Kasaritak to day taatao inton malaw. Agtugaw ka man, tagsarita ta itinalapat, Elmer. Ay pangaasim ta din naksermunan. Napudot pa lang ti ulok nga aging gaita. Apay, anyat na pasamak. Ay, marurudak ka da eskay. Apay asika ti marurod kadakwada. Kat si kamot ti dinaam mo ti agtungpal iti saritaan. Awan ti ambom. Iso ano mabalin lang, ha? Agtal na ka. Ammo ka! Sika tinangalay ti kwarta para kumakadag iti iskay. Anya? Ha? Di ka man agin didiam mo dita. Apay nga inalam ti kwarta nga inkarim kadakwada. Nagbaliw nga raw ti ka panunutak. Adda napatag anak kaiplanwan na day ja kwarta. Adda tinapatag anak kaiplanwan ti kwarta. Wano kayat mula nga ibulsa. Iso akasta. Ay, saan anasaya at ti kasta nga inaramid mo? Madismaya dagiti iskay no kastalaan. Amumot nga isuda ti nagsakripisyo para iti day taabot. Agtal na ka man. No kastalaan, awaneng, sigurado ang maabak kantaw inton umay nga eleksyon. Day takupitam lang ti amumag. Ni
mabasak di tatirsin na itay, kat sikat ipagsasaritaan da. Ten kay kanula ang ti balor ti dignidad mo. Amo ka. Kapitan Kupay, kunadapay kan ka. Ay kahusto na. Isublik nga ruda ang ti Jismail. Ay kat isublime itamo laang. Itad mo kadagitis kay. Wan, intun matamdama mga anak pa'y mo ta. Anya kalaki di mo tan. Ay, hustom di sermon, pangasim. Inoray mo pa'y laang amadadaal tinagan mo para laang iti 10,000. Pang-asim man tabaliwam day tang aramid mo. Kapitan ka pa'y mo. Sika kumati agbalin a role model dito'y lugar tayaw. Ay, anyalaki day. Ay, di mo dadaulan ti reputasyon mo para lang iti kwarta. Laglagi pa ang mati kwarta, kit nalaka ang mabirukan, no nagagit kalaki day. Ngam ti dignidad mo no nadadal, saanan ang nalaka ang may sumblipay. Ay, anyalaki day. Bueno, papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anyalaki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.